masesigidela lapha sishaya ingoma satholisana ukuthi ukhona ugogo ongalunganga la. Mina tshela abantu ukuthi ufunani lapha logogo ngoba thina lapha size ngengoma nabantwana babantu bazobukela ingoma. Nangu manje selokhu yathalathalaza khona lapha akacaci nje nokuthi ubonani kumbe yini ayibonayo. Mangithi mina idlozi lami liyangisebenzela gogo. Yabe ngichaza khona ukuthi ungawe ekhomaneni lakho uzokuthi gqi phansi la. Ufunani gogo? Utshela abantu ukuthi ufunani. Ufunani la gogo? Iphansi mic yakho gogo, yipi yakhona? Angikuzwa kahle gogo, ngifisa ukukuzwa. Okay, asesithethele mic. Awusibethethele. Uthini gogo? Alright. Angazi ukuthi senze kanjani. Alo engineer. Sifuna ukuzwa ugogo lothi ulahleke evele eSiyanga. Ulahleke vele siyangapha ugogo. Awukhulume gogo. Ufunani? Iborder poster. Ingaphi iborder lapho bakithi? Ake limbonise iborder. Ikuphi iborder? Uthi ufuna iborder poster. Border poster. Angazi kunama poster yini khona lapha iborder. Yini into oyifunayo gogo utshela abantu? Lamakhingi lamaslayisi chicken. Hawu. Baye lokho sokuhlangana kuphi le border poster? Into enzakalayo fanami lapha. Ake simzweni. Ngizethako nakhingi post ithako bani lo. Ubani? Thako thini ithini lo, thako lo mcelifishi lo. Umcelifishi chicken licking. King lo. Thako lo mcelifishi. Ubani nalo? Lokho nomude. Ubani? Ugonomude. Ugonomude yini lokho? Sakhajiwe. Hayi gogo wenze kahle. Sakhajiwe fanami. Uthini na gogo? Uthini? Kanti amagabheni uthangobani? Amabhodo olude. Amagabheni uthakule khona omude lo mcelifishi lo emabhodabhodo. Alright gogo ke right amagama ethi phela ngeke wakwanisa ukuwabiza ngoba uyigogo awuna namazinyo. Awusitshela ubekwa yini la? Lapha mina bengithi fanami nami phela phongo zoyenza khona kwabafanya nalaba. Uyabona gogo nyawuza inkulumo yakho uthiya ngathi kodwa ke kuba uze straight kithi wazositshela ukuthi ufuna ukwenza. Manje ususuka ngokhomani gogo. Uhlulwe yini ukuthi uze straight uzositshela lento ositshela yona? Okay phela uyiswa iborder poster. Yebo phela phela. Ikuyiswa kanjani manje yona? Azi ukuthi ikhalile so. Azathi khona poster. Kodwa wena gogo ibona poster. Yebo phela. Manje ke gogo la wena ngoba vele ubungazi la. Kahle inkulumo yakho nyayizwa ubungazi la ubudlula wena wasusiwa uyizwa iborder poster. Ubuvele usiyanga. Kahle bekusafuna ukugona umuntu lemcelifishi kothina khina lo. Manje ulahlekile lapha isikho kokhila kinga la. Lapha kuko chicken king. Chicken king. Kina. Chicken king. Kina. Chicken. Inkukhu 18. Inkukhu 19. Besindebela usazi gogo athi umhlobo bani wena? Antsakwazi. Awusakwazi nawe? Selani njani ilokho njani lokho. Ingoma lethaka ngiyethatha njani. Ngifuna ukugida sitokufela. Uyakwazi ukuthi ichayela lengoma bichayelwani? Bethayela banukho. Ibithayela wena ngoba besikuzwe emoyeni ukuthi kukhona umuntu ongalunganga la usezosiphazamisa la. Endlebeni umuntu ongalunganga. Kanjile fana. Kana gogo vele wala mehla abomvu kanje. Ngoma lezi zikhumbule isitokufeleni zakho isitokufela. Esitokufeleni. So lapha ufuna uzobonisa abantu isitokufela ukuthi sigidwa kanjani? Lokho bisigwamkwam. Alright ke gogo ngiyakwazi ukuthi usukhulile gogo and futhi ngake ngayiza indaba yakho ukuthi wafelwa indoda. So bengicela ukubuza ukuthi ngoba akhona amadoda lapha gogo usubone yiphi ngiyakwazi ukuthi vele uBen 10 yabathanda bogogo. Udemeni nathi. uBen 10. Udemi Kena. Khonokho.
ngathi yani yelo phone lapha iyalo phone awusondele la mdala awusondele mdala it's just a sketch don't take it personally it's just a sketch alright nangu uBenten wakho oyiyelo phone uthini kuye ufunani atogona umuntu uthengakhonja sengikhombile mana ugodolude uthe yena ngakhonja mina ngakhonja so wena kahle kahle ufuna ukuthini okhonjiweyo nguwe noma nguye because it's like wena ngoshela yena so wena wakhonjwa sengikhombile mfana usukhonjiwe so subambile akonjayile kwamba ngimdlale labone udlale lo mdala salubona mdala ninjani baba yazi ngabe nime kancane amakatari manje ichild yathi yakukhutha la alright mkhulu mfowethu baba ngizakubiza kanjalo kwanamhlanje masifika ngale ekhaya ngobaba wangempela mdala ngiyangizwe mina kuthiwa ogogo laba banesithathu special boBenten ogogo bathi bona banemali bayakhipha imali kuthiwa oBenten labo saqinile so ugogo uyabhadala wena uyaqina uqinile ugogo yena ukhipha imali yena ukhipha imali wena okwakho kwenzayo ukufuqela kuthiwa kwenzani okay alright ugogo lo ubesike sathi masishaya eBotswana eCameroon wathi yena komunye ubaba nayo wayemkhethile njengawe so wathi yena wabetshintsha nje eyisusa kubo baba wayibeka kubo mama wathi bo mama musani ukuthi mangabe lizondise lento engazondi angazi ukuthi wena lenkulumo uyizwa kanjani wathi omama ma bezondile obaba bazondisa lezinto ezingazondi lento le ichaza ukuthi ugogo mina ngiyazi ukuthi wayechaza ukuthini ngifuna ukuthi ngizwisise kahle njengobaba ukuthi ma ugogo ethi omama abazondi kodwa bengazondisi izinto ezingazondi wayechaza ukuthi Thibile ukuthi hayi kodwa alright inkulumo yakho iyangithatha ingisa le ekutheni mawuyindoda eqotho umfazi mayephazamisile entweni engakhulumiseka othiwa elingayikhuluma engalungiswa umfazi akashaywa ngamangqimngqimi isho kanjani inkulumo le umfazi mayengabe konile oyedubhula umlomo ekunikeza isithwala engathi ubheke eceleni wena kumele umenzweni kuthiwa kumele uphonge umthatha ubeke lesithwala lesakunikeza sona eceleni la usibeke eceleni wena ususimthatha usiyamfaka ngale endlini maye buya ngale bathi uyaqala phansi bathi uyaqala kathi ukumseva ukudla iqiniso bathi lapho seguqa lokuguqa phansi alright asazeni kani no bafowethu is just a joke don't take it personal akithi lasemgqokeni kuyahlekwa asitali isikhala njalo asitali siserious njalo akithi phela lezi zinto lezi vele zikhona siyazenza ngilamanga yini ngilamanga phela uyazi lokhu nanzelela omama abaganye kakhulu abafuni ukuthi uxoxe ngento zena lezi labo baba futhi abaganye kakhulu abafuni ukuthi uxoxe ngento zena lezi ngoba usuka usunjani uthawa usunjani alright ngicabanga ubuzo omncane ke before nginikeze ugogo ichance la bosisi lo khuluma nabo sisi intombi singayintombi ake ngiphathise izandla phakamisa isandla ungabe nendaba ngikuthethisi umuntu wesifazane Celana ukubuza imbuzo nangu sisi seduze kamna. Celana nje ukubuza umbuzo othi yona kathi kungani mawumfana ekubingelela. Uvela umthulele noma nje uphonga ucijisa umlomo. Uyakucabangani kathi lapha wena?
phela siloku kubona izinto kunjalo uthi umuntu ekubingelela nje wena ucucijisa umlomo uyazi ukuthi mina ngile yami impendulo ngiyiwani uyazi yami impendulo ithini yazi ukuthi umntwana oyintombazana oqoqekileyo ohlelekileyo wathi uyakuyala lixoxa lihleka kumnandi uyakwazi umntwana oyintombazana ohlelekileyo ozithembayo futhi uyakuyala lixoxa ayifangeke kodwa lezi yabona lezi ezisecithi zilo ziyazazi ukuthi ziwithi engavela kuphendule sekukhombile kodwa ikhombo kahle uthini la ngifuna ukugcina isitokufela fana isitokufela ngifuna ukuthanda ukudala igomkhombo isitokufela alright ake litshayele idozi lami liyasebenza kule ndawo kuyagida ukhumbule ukuthi kukhona omnye umuntu osumthethe wamsondeza duze nawe ngenhliziyo sengibona lokho esenzani bheka ukuthi enzani ekhaya bheka ukuthi enzani ekhaya uyadela gogo ubomnika vele thatha gogo sambi Alemthwalisaphi gogo alemthwala ufana mezana awasabe kwapana ufana makayeqe uthi ufuna ukulapha